Jadi si bro itu minta dimasakin Indomie. Of course, dia tuh udah kena racun teman-teman, kena racun micin. Oh my god, it's so good. Kasih makan Indomie loh. Dia seneng banget. Ini pedas banget capek. Jadi kan kemarin itu aku nge-vlog nih ya teman-teman, ngundang teman-teman aku datang buat makan. Nah ini masih ada sisa dikit, masih ada tahu. Terus ini bumbu kacang campur petis. Kan dari tahu tek-tek ya. Nah jadi si bro itu minta dimasakin Indomie. Of course, dia tuh udah kena racun teman-teman, kena racun micin. Udah tahu enaknya Indomie, sekarang dia minta dibikinin Indomie on and off. Nah jadi biar nggak boring, aku masakin si bro Indomie pakai ini juga, ini ya makanan sayur sisa dari masak kemarin. Ini isinya kol sama daun bawang. Kan? Nanti ini dibikin bakwan. Terus ini aku bikin kerupuk juga. Nyetok sih sekalian. What are we eating? What did you wish today? Indomie? Yeah. Indomie? So, put it away. Okay. Put it away. Alright. Ta-da! That This is looks for you. really good. Hope so. I just cook all the leftover food. This is only leftovers? Ini Indomie, kamu kan minta Indomie. Bisa aku masakin ini, bakwan. Kerupuk dan gorengan. Ya, terus. Oh ini tempe? Enggak. No, bukan. Bakwan. Oh bawang goreng. Bakwan, bukan bawang. Bakwan. Bakwan. Makan. Oke, selamat makan. Makan. And chili. Aku ada sambal loh, kamu makan sambal sayang? Oh ada sambal? Nah, di kulkas. Oh ya. Oh. Ini lah. Nah. You want some as well? Enggak. Mantap. Ya, aku There you go. campur sama Indominya aja sayang. Oh yeah, that's a good idea actually. Oh you just mix it.
Oh, apa itu? Apa? Apa ini telur enggak? Iya. Hmm. Ini kan yang kayak itu loh, kemarin kita makan sama teman-teman. Aku bikin lagi tapi pakai Indomie. Enak. I haven't even tried it yet. I'm still mixing mode. Wow. Sebenarnya pakai gorengan mah enak banget sayang. Pedas. Minum loh. Ini enak banget. Gorengannya crunchy banget juga. Pakai temani. Kita suka banget makan temani. Harus nih. Enak banget. Indomie disiram saus kacang enak banget. It's actually two of my favorite things combined. Like Indomie is one of my favorite things. The sauce kacang is one of my favorite things. Itu saus kacang kalau kamu mau lagi sayang. Oh ya. Terus kelaparan. Si Bang Bro nungguinnya lama banget sampai selesai masak. Soalnya aku tadi ini ngebersihin rumah, ngedit video. Terus dia juga tadi kerja meetingnya banyak banget, jadi ya udah nggak sarapan. Dia makan siang / makan sore kita ya. Dapat banget aku. Makan banget dia katanya. Dia mintanya dimasakin Indomie lagi. Enaknya sih masakin Indomie cepet banget kan ya teman-teman. But I'm eating it like spaghetti. Like the Indonesian people actually eat the Indomie like this. Do you do this like the rolling? No, right? No. Kita makannya kayak gini sayang. Yeah, I think that's like the Italian way of eating pasta. Is like always doing it like this. And like even if you have like lots of noodles on your fork, you can still eat them easily. Digulung namanya. I think like thinking back, like with the Indomie, before I met you, I think I've never even know that Indomie exists. Now that I know it exists, it's one of my favorite Indonesian meals, even though it's super simple. So I think kind of like you hooked me up to the Indomie. Yeah, so now I always have these cravings every couple of days to eat Indomie actually. I would say sometimes it helps if I eat noodles, but like still, even if I eat noodles at some point, I need the Indomie. It's just like. Ntar kalau kita ke Indonesia, kita beli banyak Indomie bro. Oh, yeah. Oh. Generasi micin nih, aduh termicin. I will become so fat. Like, setiap hari aku bisa makan Indomie. Itu nggak sehat loh bro, makan tiap hari ya Allah. Sekali aja, kayak sebulan sekali. Nggak sehat, nggak sehat. Like, not healthy. ini ada sayuran. Ya kan ini instant noodle. But once per month maybe. That's not enough. I think I need this at least once every 2 weeks, at least. Oh my god, it's so good. Cuma dikasih makan Indomie loh. Dia seneng banget. Ini pedas banget capeknya. Iya. Kamu gigitnya besar-besar makanya pedas. Oh ya. Too much. Too much. Kasian nih dia kerja seharian nih si bro teman-teman. Terus ditanya mau makan apa, dia bilang Indomie boleh. Yes, I think especially like after like a long day of work and you're really exhausted and you don't have lots of energy to actually cook something. Indomie is so fast, like it's an easy, quick meal, but it's really good and it's satisfying, right? You're really happy after you eat it. Are you happy? I'm happy. I'm happy while I eat it even. Even while waiting for the Indomie, I'm happy. But, yeah.
Ini teman-teman yang mau ngirimin sih bro, Indomie berbagai jenis rasa silahkan. Soalnya itu cuman pahamnya rasa kari ayam sama rasa mie goreng. Terus dia bilang itu favoritnya dia banget. Padahal dia belum pernah coba rasa-rasa yang lain gitu. Dikasih gitu doang dia senang. Penggemar gorengan, penggemar Indomie. Ntar kamu berapa tahun lagi? 10 tahun lagi kira-kira kamu 100 kilo nggak sayang? 100 kilogram? Terlalu banyak. Ya kamu kalau mau makan Indomie tiap hari kayak gitu ntar kamu gendut loh. Harus ke gym. Yalah kamu. Pada. Mau lagi nggak? Ada masih Indominya sayang? Ada lagi? Ya. Oke. Sini aku ambilin. Tambah dia, ya ampun. Jangan bilang-bilang mamaku ya. Kamu sayang. Kamu jangan bilangin mamaku ya, kamu dimasakin Indomie doang. Because it's not a real meal. You have to cook something. It is, but it's not so healthy. It is, yeah, I agree. Thank you. Did you hear that? Yeah, because it's wet. The group hook is cracking, or is like this. Yeah. It's melting with the sauce. Because yeah. Oh ini nih, telurnya habisin sayang. Oh ya. Bingo. Terima Oops, kasih. sorry. Makan. Sini sang. Aku balik lagi nih. Aku kenyang. Sudah kenyang? Udah. Cepat banget. Iya. Wih. Nanti kamu kalau pulang ke Indonesia, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, terus kamu ngomong sama mama sama papa gimana? Do like the Italians do, talking with the hands. Oh, makanan ini like enak banget. Aku suka. Kamu bisa gitu, saya ganteng, ya? What? Ya, saya You ganteng. stretch your head and your pantat? What is that? Monkey. It means monkey. Bodat. Bodat kau. And I would think, oh, bodat means beautiful. In Europe, like when we talk about monkey, and the sign is typically like this. Like this. That's monkey. Indonesia is like this. I've never seen a monkey doing like this. You're okay? Oh, here. What's yours? Drink mine. I need any sugar. Kalau makan terlalu pedas, minum susu kelapa. What is the component dari kelapa? Susu kelapa. Air santan. Air santan. Oke. Ya. Nah, minum air kelapa.